an outstanding finish there by Lun Kim. India is trying to find another opportunity, and this one is another goal there from Lun Kim. And this was quite spectacular than that of the first one. Aslan with a shot straight into the hands of the goalkeeper. This is a problem, and that has changed the fate of Maldives. And the goal scorer is Hemnachin Lun Kim. ที่ทองบาสิงตั้งป้อมยิงลูกนี้เบาไปหน่อยกลายเป็นดีครับโอ้โหแล้วยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปสุดสวยเลยครับจามตากนามิปีเตโฮลาบอลซาวินกะจามอับสลามคันบอลเลนตุนินเนควาฮีฟุตบอลเลอร์under 17 India team หุ่นกิจมาหัวทางนั้นแฮมเนจุมลุงกิมอามาตัวโฮลินนันกินได้เห็นอามาเฮ one of the most promising player here in India team มาตุสุ under 17 team represent วอลาเซกับปังเฮมาตัวเห็นจำซา interaction เนี่ยเต้ที่ป้าเมนแฮมเนจุมนาย India under 17 team represent นักบอลเลนสุดที่เนี่ยบอลต้องนั่งคุมินนะนังว่าหุ่นกิน introduce นะน้องน่ะสุดที่เนี่ยนุ่ยป้าโฮที่จะทำการ introduce บอลมา background ป้ามันแต่บางปันมันพัดไปดูป้าเป็นทางบ้านมันนะจริงเด็กตัวเนี้ยเลยไม่ใช่กันมันจะน่ายกเท่าจริงๆไปแกจูแกมินจูดีเลยอันนี้จุ่มลุงกิมมินก็เลยมันเหตุจริงอาจจะลุงกิมมินเฮบินนะเลยก็ผู้ชมงานเหตุว่าจะเนี่ยเอลินเฮบินเลยก็นู้นกับป้ามินจูดีเลยกับป้ามินเรียกเป่าลุงกิมมินก็นู้นมินจูดีจ้าลุงกิมมินนะคุณกับผมมินจูดีเลยไซปุลล่าnunca vilesa mi sei ke okay nunca viles so here footballer atam se na a ke jab ben nam football hi iti hungi chet panam iti ko man hungi chet panam chuting le iti hilang ge hi no hin kan do ham academy hula ya ke bol be ti chen e ho ya sai hai ho in te jo in yo pa sa jo bol ki pe jing na ya so bol ta kan pe na so ile ting ting se go ho ge wa na bol ko so wa na hong ki jing na ba ne pa ya in ja ng bol na oi te minerva te in ja ng bol lai song le nga ka lai na 2000 sai pa ke ta pon na hong bol pe lai na ka chi ni sama le song bo pe so ki this pa na na ai ka ke chi anh em không biết mà ni chỉ là chun paten sin na apa nya chun không kan don không ba na ajinga kana selection ticket na ani ka chi na den kana selection ta do kana selection ti ba ma chu so ta ni chi cha na me chu tam ta ni chi cha ni ai ke ya ra he ka zau ta pai ke ti na na paten ke ma ding ang ka pi ko ya sin na ni chỉ là chun paten sin na không zau ke ni bana in go in minerva de in go ta na man hin ka chi gut ko na hin ka ki ta san nai lo ka sa ba na sa bian de ita ba na plama ayo de academy kana na selection ka ginawa so mi ji sa ba ka ki ta san nai lo in go lang chen na hen na ta game ko de ko to to and in so ta ben na sa pang sa ki wa ha so ka than lang pang ya san na mo no ta lo ge din thân hồng đại số lần nè nó các thùng kết bằng đi bộ thả sạc kiểu như thế này mình nói là nó có thùng kết là ra nó một thả bộ sạc kiểu như này bây giờ là chỉ là mình pura chỉ ni son li la son ni la mình nè chỉ là chỉ cái kiểu này nó các thùng bao giờ ni cô ila kiểu như này thì understanding chứ understanding cho mình ngồi lên đây chứ understanding selection các nó về là bộ mình là sẽ bắt đầu mình yeah, Minerva under 17 team so na academy na. Okay. Ahi le to ahi India team represent or he itilam pa on Scotland itilam pa like it performance no. Jo Indian national team kong ki chit ne thang ne ti la. Kuma jun na. Kuma jun national team ka pe an chen. You did yeah you did na ka pe be ne ka coach pa na. Ama mi ta jan so dei thang ki ya san na ke jo ko under 16 na hi ning kuma under 16 national team na so le na
zonal trial ka ball zonal trial as mi som di lang ka wal bin na ai chen mi som hong ka du ka jaw bin na kaus mi lang ka chi bin na kaus mi lang ke ping ka ball bin ke ping ka ball na wa chen selection ma sa ka mu bin na la bang sin ta chen passport hin ke so hin na under 16 na chen national team kan ni sin na ke ma chen ai chen ka mi sa ka passport si ma ka chiang chu actually think bang in golden na kapos pa national coach pa in golden na passport ito na team sorry ito po ka kita na amount Aci patil under 16 saf ka patil patil news. Ala aci patil. Aci na 2023 aso. aji ni ma in golden na coach pa in golden te wala na din na mana ken sorry ito po de ka ti na na amount nga ne ko ila na ko ta na yang mo din tin jong ita bang chance ni ta kami su ka in kan ke ma thanu lam ta ya sun ka puna na ta sun ke digial sit di ne bang hem de ita kum sa ta ke ba na la ka tin na kanul ka pa in tian na ka ko academy la in club la wen ka ko sun in tian na ita ko bin ta sun ta ko sa na tu chu ne se na su ti ka po do ka na nurse din head coach pa na isa head coach pa in ko kin na na tahu ni tiket na kecil. Trials na ba? Ito sa na to so la kita Butang buta na saf ka na na si na isa so selection han buta na. Ajo passport untuk saya juga kisip kini na. Nang kisin lo la. Kisip na lo jadi hati si jo. Lai klub lang ahon. Tournament ini hampir salah rin na. Ani lang nyaw di tang solid rin na. Passport di poto kan pada kena ipon na. Kalau saya aku ni sana cun paspor kesimin nang sa solid na. Wan selection ka mo ka sini di mang chu ka passport nung na ke do. Ka chi yo rin sa jing ka ka din passport sa. Atin no sera national team asna ka si first level masuna mu sana ke para so. Sera na so kana follow to. Nang sa aso mele pa Bharat cho amu henna. Ai ma apatin no sit utai. Nakiti ba chance mu ahele na performance goal ni ta hen kum sana. Goal ni hen kum second half ana nota. Second half minute 72 ha 73 ha kalau na. Goal ni je. Kalau na ini kat ni jo ha. Coach goal pun ko na. Aki je ko na. Okay, katu second goal so ken na sa sa nan ke puya mi nan kana kat misalnya bola bang nan ke dot na dan moment bahwa so itu saya ta party notice na ta party kono ball jing ba ta party the banger ta ke kamin na ke sip ka ben na body na strength hoy na number 9 position na ke sip so na ke pa pi umten coach pa no itu saya na ta asan number 9 position na kisip saya na ball player so then that ball it is has second chance din hamna lawan midfield lawan shooting hand ball wala na goalkeeper pa na dan ya na first goal to system so na ita pa so striker so goalkeeper error goalkeeper mistake that they only final match so it is hamna first level namul ham katilak nan mo kit na aji so na pass match so minute sama kita coba masuk na po hai Bharat ayon barket the first level na kaya so Indian football players asal kan ke film mana hai aji so ni performance pass performance la po mereka tika na ti mana ya ina second half an hulu dem goal khat na khom kit na sa su semi final ni so na semi final ya department hichi wa su He's also AFC under 17 qualified match so no qualified so na he's also Thailand ana chi na ke ba Thailand ana chi wa he na squad force na squad ka le na hu ta na course 9 ka sanen ke ba he's Thailand avela na mu kita he iti feeling na ya na confidence ta amasa sa ke confidence so alin mama yang na dia laya safa tu atin dia sina safa tu chun la ye sha ji hian chu safa tu le ho sau ye sia na chu atam zo he
Jutaan na. Tamhat di na lang na. Sa lang hin na. Maldives for Bangladesh or Taiwan so ina AFC na ka Thailand dang na hoto na ki su tu ho wan su ki ta sa physical and dang so tin la ball technique hen na yo si ai pe yong ake mo na no na fight and ka ko azi yo ho Thailand ta to ki sa aban ethical be din atia Indian national team chan de ki se ding ti ne gel wo Indian songa dinga chu Indian player hina kana chu Indian songa player hina kana chu ewan itu kung chu teaching ke sai chen ta ISL le national team ma chi kung ma ka hi okay na ki se na un mo khung na hin mo te te go ni ding ai ma sa hi yo lai ho ki society an ma so alien he dan na hi chan nong ki chem da yan phat ma ba ki sing na la yan si ai chu pat step khat mo se na la yan bol pe hi itin hung ru padam koi हम इंस्पायर कोई हम इति से हम कोई आपको नासो ना मोटिवेट हम या बहुत पे हम तब तो हम bol hi ai te jo bolin pe thanu mo su kan te kusum no na Tanzania ho ve na school ki khana Tanzania ho ve na bol pe ho ju ngi pe na jam ki pe na bol kan ni pe pon na ai wang bol kan bet ji cái gì à Neymar na Neymar kan ma kan het masat pe na 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 Neymar kan het masat pe na ibiam bol je ibiam ma ge ba sin na ai chip da na na so ka dei na ai ma so ya bol nu na ni nu na khat chun Neymar ki chip ma sin na kan be ji ai so ma jo ai sal la Usain Boy na Usain Million ni ama ni ai sal da ke ai sa bi piling ham ka tim na ka khole India songa dinga so tournament li pen hin na ya so an ka le hin ama ni lo ai sa tong ya ma ni phan a ki chai ngai dan na tong ka ge ni ni society ai bi society songa hin bol pe hin ki se bi ta tong de pe ke pa me Neymar hen na Turkey started out na Indian football na ang star ka ta na sem bo sitin la sem na ama ko na na no motivate ai san ge hisan ge lung tu alo la ISL chan ya lung tu ai national team chan lung tu hin na na ko an ke pa na acha na lai ma ta na chon ho so ta football hi nang family ko na support mo cái de hin na family wa hin support mo na ka ke de so mi ke wi pa na Sumi ho keng support. Okay, ke pa le. Family setting la kusum ni setting la nam sum na ke support na chen ke pa. Ai hin le nang ma hi tu hi ka se ma so only one step ahead to se hin la na apa step ta ma tam na hin na kal be na la de. In wa ma so hi ji India team ga represent na so struggle. Practice ta ham ni sa wa tâm do practice ha na khat ang so ne entertain nang wan den ten han ta ta ha sa na nan tu dan ya phat han se Hasan ni pi le Hasan ni chung hin na de ka simo ni lawan so tuition fee jo ham hello le en bu dia ku na ham na kan de na bol bi a hi lung gim ne hi om min na lawan chen cái man ka pu da na hi na in sung la mo hi na mi de si ero de cho hi na ha sa nei ba min cho hi ka don hi na la de cái ku ti da ka kya ho pon na recommend ti dan an ta sa na ham tu ka se pon ni de chen asisi pe manga apa ki la lu ding ka tin na dia chen cái ku ti thong ka kya ho ye pon na dan ti in ku ti in sung ha sa na ku na chu ong ti pu no ya ji no khan de na affected na performance of affected na dia ku na chu kan ka ki da sian na ha be la ban chen pe ke bi ji na dia chen na target chu na chu jang pe ti nei so na ke pa me na ki a ki chi na hanya in so problem e ho so koi manum sa chim lo so na family problem adang society lang ho so ha gen e khat ne se da e ma e kera pa so
jang tak aji pia hal isu ikero rai lo thum paso eho namna tong kha dong chebe na aji chu bol na pe so ono saran te na ra ki ta so kuki te isa ha min phata so na isu e bol to na bol to chi hoitin bol pe hon no patsan bol pe hoitin so tin la khasim ha no ni sa chung ni gu hoitin na bol to se namna tong he be bol sa ba ke ba me so dam hung dam selen na na ka sa bol na national team chan ha se oh เหมือนกัน